artificial intelligence evolution kaya sa tino advance होएगा नोई की मतलब नदी पूरा problem में भी industry की थबक लोई ना बस AI ने सुगरनी को हाँ robot में हमने सुगरनी अतकी सिपाही फंगी robot लोई वो इगरनी मी के तो वो हाथ ना अंदोई नो robot मशीन सीना ला लोई रहे ना जिससे सिपाही कम लोरा रोए को industry ते जो नोई थबक सुबम ले रहा रोए तो लोग सुप फंग दबा पिज़्ज़ा दबी दबा साग सुसा दबा su ngay ju su ba robot ne no phai ne robot loi taw ne AI doctor hoji china da ga taw je AI doctor ka doctor zu lei AI doctor na artificial intelligence doctor ha loi lei dui ni adu mayam jing du ga ni noi ga muk khai na dui je aduna akhang ngai jing na hydra within this decade the challenges should be in between the human beings and the robot in robot ka mi ga lan tawna ni cinema dam toy do fiction da soidan tawna to ni adugi ira da ne ba noina hoje mi yama oi da gi noina chokri ma kan da gi honors kan ba ya esu kai de hoji hoji india da MNC ha ba multinational corporation ha ba da lishing mari ni operators aduga hoji hoji india da professional course 1757 lane si loina bag si manung da nangi chokri man lahobu ya mathau tai you have to occupy your chair ko cinema yang muda chokri ma phangge di ticket am kaktra ha ticket tu kaktra di chokri phamba phangoi na tra ticket tu kak hokna bagida makta preparation ama change ba ticket phangdraba chokri leitre sumdra adu di mahirui ma oina ngasigi digital era se da ke do butai now the question is ko aina khanjabada chhatra oina noi se lairik tambagi maram jima phajana khangu adagi di lairik pabagi maram jima phajana khangu lairik tambagi maram ju khangdaba lairik pabagi maram ju khangdradi parikha de sum pangam da ngamak pa ko ikan kana ba phangoi aigi chhatra matik sa ba yam yawre IS officer yawi, IPS yawi, MCS yawi, aso yam yawre, yam talak kre semak kre ko. Creative haiba IS ki institution tu dai sahi kun hena talak ko. Vision tu zoi sahi kun try and talak. Hoji di tuye. Aine semgi ba matik sab angang mayam do, officer mayam do, mama papa vision hingda bangakta. Tolo phangaga nupi mapam da nai rega lei bangakta. Khungang da leram ga hongkalaga imphal da hingol leraga yum mathon wang na pala matei manau khata leiba mapa ma ga do sahim da amu phok chat ta ba yauri ba adagi paisa chai ngakta ni as ma phai hoji se mana director ni paisa de chai nupi koi paisa chai yungang thai mama pa pi jan ning de mari matam ta han na yeng de laikai da nong ta chatte adune khwai chawo officer already muidu larik haibane na puthok pasibu leibak sita kari kana dori ge ba adugma mayam dui marak ta noi sum adu oi khalake na sum khaladi sahi tarai manung da manipuri pai gari digital ga loi tokro computer ga loi tokro manipur pai gari ne aduna ozan Dhanabir Laishram ingau ngau na university oza oiram badigi pension chala matung sahi manga leraga hui angau do na angang myam wari paksa da saba chali je kari noida noi mung nungsiba noi mung pamu ba aigi pham da leijate ba kari noida haujik leriba loina makse moigi wakhan je tokro moigi lamai je khumjaningro mantri oigera adu oigera ada oigera loi khumjangro kaya manipur loire nambul turen khuna sokpe adre paining dre nam thibana imphal turen yadre irin turen yadre singa mata u yoksalaktre papi ngakta kaithien manam lungsibam ta leitre nala phajana chen bam ta leitre ha loktak loire pungloi kaibulum jaw putha dore sangai che muda putha bhaure ataw go ithat kai je prithvi da paglai lei ponte ne thumi yaw da pat kai je prithvi da ilai lei ponte singna koi na ga leraga phadra ga balam gai je noi ma pan chat tringai khangoi
अखोइदी यूरोप अमेरिका होल दिस साउथ ईस्ट एशिया आई ओ कार चलबनेबा मणिपुर मुक फजब मणिपुर मुक फबलम यू कैन नॉट फाइंड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मालेम की लम द सिगुम लेबाक से सुक्तें थेंगनरोब नोय अखोइना दो कैदौरिगे बंसी मणिपुर कैदौ हलगेबा मणिपुर पुमन बसे अखोइ इथौरबा मणिपुर पलन बसे अखोइ इथौरबा नो दैट इज द यू मथंगी लाकदब जनरेशन दा ऑफिसर वगदबा डॉक्टर वगदबा इंजीनियर वगदबा लौमी सिनमी वगदबा नोय मयाम मणिपुर कलकदोइनेबा भोट कादना मंत्री वरकदबा नोयना मणिपुर कंदोइनेबा कोदी सिगरनी ऐ सही 100 हेलेको ऐ 70 अबनी हिंगेंगदा सही 35 मंगाय तुमबगी सही अहुम खाइदोखरि 33 दंगाय अदुना ऐ तुम चावा खंगदंगी नोय मयाम वारी साबा चलिने कइगिनो अनौब मणिपुर म पामबदुगिनेबा चुमिको अदुना अइना हाइजे फजन ताउ मतमजु याम तेले नंबर 1 अइना नोयदा हाइनिंग मसे क्लास 10 यौरबा नोयना कैदौबगी पर्सनल फिलोसॉफी म थमोइदोइनो इसागी पर्सनल फिलोसॉफी म थमोबा अइदी ngandanggotkani nganna tumni ima ipagi mateng pangni larik sang nai pani phataba sinjak charoi maram mokani kena nana leini laikai gi ahalaman mayam jingse bevar tawni maram mapang sina tinani ojabu ikai khunani gaina afabe habit ama hana leina ba honoba mak phangdraju yai angang me amse khoina mak phangna ba semba matamda angang ai loi sabna sare पोषण लेपे ना कदों ना दोइनो पोषण लेपा आंगांग दुना की ममांग द मबोक हनुबी दुना इसिंग बातिल पुबंग अम्बोइंग अम दबोय थक थक नियगा पुबदा कुमई दौना येंबंग अमिबा पोषण लेपा पाखंग लेसाबी दुबो पोषण लेपै कई कारण दोइनो असुमने हाइसे इंकलपगी मोन मोन लावग्रबो पोंग पोंग साबा मखुचिना नुंदांग लारिक पाबो लोरगा साक साबो लोरगा पुपु नखोंग नंबीगे गाना नंबीबा बोबोक नखोंग नंबीगे गाना नंबीबा खुइधरबा मखोंग मखुतु पाइबा कांदा पेंजदन ममितु इसलगा इशु नुंसिबा हाइदे हाइदबदा नंग नेक तौबा थबक खुदिंग मंगोलोयुको सना गायना बोर पिरदिने नोय लाई कोटी कुंथ्रोम दुइना पीबा बोर्डगी अदुगी बोर्डने न फंगदबने मबोक लूना तौबा अंगांग अमता लेते हजि सलैजि अमता तौरमरोय नोइजु तौरमोय नोमाइजि नुमिता बोबोक की फैजो फगदोपिगे इंगमदा वरे पुपु की फैजो फगदोपिगे गायनको बोबोक पुपु अनिसे इमा इपा अनि मरी से नंगी लारिक मचा मचा तु नते सुम सुम चाव लारिक नेब मोइदगी नंगना तमगदबसे इमोशनल क्वेश्चन कवि लाइक तगी नोइना तमिजिना इंटेलिजेंस क्वेश्चन कवि अनीसी पुंजलकांदा मी इमगी पर्सनालिटी साकली नेब IQ guys came that there is only 10%. Emotional quotient 90%. Laisu arzi. Ngasi laisu khangba angang afaba larik haiba acho sang kana thola ge. Si quite sorry mama pa phambiri myam sine. Mama pa sing sina angang sing sin mak phangudani. Nang tomi macha ne helanya roi ko. Hadak ti nang poshil lep traba nang kamdogi. अंगांगे लोई सबना सारे अंगांगे लोई टेंशन लेरे नुंगाई ग्रब इंखलकपगी मतम सिगुम मतम जिमु नुंगाइबा पुंसीदा लेते हाइबवानी अंगांग मयाम जे तुम्मी पेंद्रे पुंग मरी तागा हगलु ट्यूशन चकदमनी हगलु अदे अमदुना मु समदे युंगना मु तुमनी सोनो फाइना तुमनी अदे मु कुंजल तुमगिनी पेंजददना पुंग 10 नत्र 33 तुंगदबा अंगांगदुदा पुंग मरी दा हगदोक पिरे अदे नमना लाइटन चलले काई फदुनो लरी लाइबु पानिंगद्रगा पार फागद्रो अखोई कईनोम तौरे ममा पागी कोन लाक्सगे आई अंगांग सिंगे अमता लोइसनगे को अदुना पर्सनल फिलोसॉफी में लेरो को सिगी पर्सनल फिलोसॉफी से लेबे मतम दने नंगी अफब हैबिट नंबर लेनब होनो सना को अफब हैबिट ओइबा लेबे याम लाइबनी को ओनली 21 डेज खतनी संगिजे नंगना न थेंगना होगले खलोबा आई ngana होगत के नंगना पुंग मरी दा होगले खलोबा नुंगती गी निमित कुमा थोइनी जे नुंगती तौबा सुले लेप्तना मतोमदा तुम होगत खरनी हैबिट ओइगिनेब हैबिट अमा सेमबसे 21 डेज खतंग संगेब 21 डेज खतंग संगेब 21 डेज संगबसे सिदा फत्तबे हैबिट मयाम दो नंगना 21 डेज खतंग कंटिन्यूअसली तोरगा फबे हैबिट ओन थोकिबो लो याय
लाइक पोनी मी फबको अदगी से मोबाइल सानू मोबाइल सानबसे अफब हेबिट नाते अदुगा मोबाइल दा अतोप तोप एप संग कानब येंबदी याम काने अदुजु नोई नहासिंगदि पुंग अमदे नो मतम पीदे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हुना मरमदि होजे मोबाइल की लाइना अमा लैको नोमोफोबिया हैना अंगांग से लोई नाखलैनि पृथ्वीगी चाक चानिंगदबी मिट नुंगाइतबी कोक ngawbi tumba yadabी मोबाइल याम येंगादि तोरक्तोइनिको अदुना आइदि नोइदा इहान हानबदा आइगी अफब हेबिट अमा लैनबा हानो होदोंको 21 days खतनी संगिसे अदुगी मनुंगदा नंगी पर्सनल फिलोसॉफी से सेमोबो सिगी पर्सनल फिलोसॉफी से सेमबगी मरमदि कैनोइदा इंडिया की नंगना कॉन्स्टिट्यूशन से सलाउ फाक्तोकपदगा इरमदोइने मे अचौबसिना we the people of India having Solomon to resolve India is constituted sovereign democratic republic socialism secularism adugi matung ina ne lebangai se India is political philosophy him leiba adui matung ina lebangai sigi wangwa da ngakte adumaina ai isa ki su personal philosophy him leigidam ne ai desigu miti na de ai desigu masinjak sa de ai de si tok de se nangi si tawi ina nangi nasagi personal philosophy ma semo bako number 1 adugi do pung mari da hogat ke ari doi hogat pa ha ade ai koi ba pakcha chaloi matam mangaloi ga je mangandraba ade lari sei pung ade na du page ade adu bo page ana nang na routine lei bana sagi daily routine do chap chan heda tauba mado khoi self discipline ka weba isagi self discipline lei gedam ne self discipline leitraba nang sai personal philosophy to kaim to ngamoy ado self discipline je padana man il pudong ni personal philosophy se ko mi phabaga like reponi noina phaning da bone phani adu ne sai do mai pak pa siam lai na saga corner ga lei nang na bu pamadi loi pakani pamdre twe chumdra self discipline ko jar samjan ge mun ta self discipline leire adu matung da nang na self discipline je leire di self confidence leire ani ko ai isaje am thazar ani keoda afaba ngakta tawriba ina kanano kidoisibo afaba ngakta tawdana lariba ina karigino ina makok mathang taro doisibo afaba ngakta tawriba ina aigi career karige farodoino kanamu kira roina superiority complex ma lakani self confidence lairani ko aduda nangna tomda ge nangi decision lor phase self decision nga makaneba mina haira ga tawbudi soibuju yai ai isagi decision class 10 11 12 yoradi logzera dongni ko baba mama na noina mature oidribina moina advice tawbusu logodobni ayama tamda nangna lari pagin lari phakto kanda namanbam laga bai imphal chausi gari masam pura motorcycle pura laga nang lari padabda phire chesela sakibdo nangi remote tu moi pai bai ne na sai remote tu pura ka hapta aigi si imanawji imphal da pura ge pit in a mail lakpadagi na imphal pu wane le sai misajin class kan yauser de message sare ngaktang asigi restaurant da tholakera tring e class ke yauroi mirang na nga tholak thokran nang je ade remote mera lamni restaurant da sa thakminarage tring aina as mi gi like tori matam da restaurant da tholo ga ba nipas bu nonsense ma je punsi gi tina ba darkar leti ga nang se lori warep se that is your self decision Lairik pado matam na imphal da salu je na haiba laiba na mano do budu ngakta ne ba mi oiroidaba mi oiroida du tinadra su yaina pha thola hai lore bhai lairik pado ri salo nungsi de hai gera hai roida tinadra di phaidana ba adu da nang lojeri ba nangi decision do remote tu nang pai bai ne ba namana da pithom da bai ne ba adu na self decision ka next ta aina noi da haining ba se noi lairik padri ngasi phau da ka ngasi phawda manipur gi naha sing se lairik padri noi lairik paboi ningdra lairik padri ai su matha sar je dun ai noi lairik tamdri lairik tamboi ningdram no tamde kamai tamde ge da angang pisak pinge degi early to rise early to sleep habra ha make healthy wealthy well gam hydra ngan hogat pa ngan tumba hakchang phaba du pari noi nursery yobudai khangam ne ba angang amta ngan tumde angang amta ngan hogate like tami bro sa
adagi ima ipa mi noble line ni moi gi seba tabuna punsi man tolom ni nungti gi pai chimpha pui parikha de I mark phangi imana pa khon sibu yade pa bna sibsu yade hade anoi like tami braba lairik tambai di lairik ta yaw ba idea me am do thabak oina pangthok padu ne ba lairik tamba ais akhoi anang sing di lairik ta yaw ri amat thabak oin tawro mama pa na su to hande ba mark phangalore mark tu na yeng laminator upu manung thamba thabak torom dai dana lupa lakh tara theluba lakh tara ki 3% kabi odi sendoi lising kutra na tro ha torom na lising kun ga charaga lising tra mark na thabak kai ne je khang pon te bna adu to ka mukhai re ne mo government service torom ni ga na te kok si bera ne blai si jo kok bera amne sai digital do digital koksu digital ke chamane nang smartphone da kacha ni se giant computer ni lui hack tor pudung tor ri bera loi lai aduna yam men ta na lairik pa ba se aina lairik pa ba noi khangoi ha ba di manam da te na te da noi class 10 na tra ha class 7 na te noi bo ba 9 10 na tra noi gi 10 gi english masa suktang pick pa textbook to adu kanana publish tawi edition kya subno karamba sahida phongi ha page kaya pali contents ta kari yawe je noi silai jina amatang hai ngamada ai ngaken bi noi khatanate manipur gi angang mata hai bagam de position le pabo hai ngam de adu din noi lai pari braba chumdra adai du dan ne ina noi lairik pari bra ina ngai se ha yengo ai yamun taw sai matang se yamun taw matam yam su lei tabagi ni yam nungai te ko matam jam ten man ni re noi na sukau kaw re dama ma hai ge ko ai formula ma lei pithribi gi na lairik pa bagi ko madudi kaino da ahan bagi s ko munata s q r r r sina survey hojiki to survey ko nang lai si pa jingeda hojiki to minus survey tok thoba kanana writer no co writer yaw dabra publisher kanano ha publication kya subno edition kya subno page kya pali maman kya pi karam sai da phongi contents ta kari yawi sigi je hana phajana patho simpha putho hay nangi punsida lai lising ma pa da lising do loi khangne ba sim ta yaudre nang pa ga de dai lising ma pa kan ne lai am nang sining amoy ai pa gi du kana ne ibno ne karam ba sai da phong mano ne edition na kya subno ne khangjadi lai lising ma pa gi du pa ga da chap mana ne hosi angang ai loi na ba email ora kan da research tor kan mathi chili ni wa na ken lai kamai pa ta ke khang ta ni moi pa gi lai mo dam khangdra aduna survey tok da swaya de number 1 ko ani subda jar tension ge mun taw ko survey lai re ani subda q questioning q stand for questioning ko wahang hangdana lairik pa ba hona de noi gi unit 2 lor kan da question khara pi bi du gi ojana answer du khumale computer da type nam thwe noi na da pare koma box da dangai ire parikha da loina hang ani like the or question me am do ojana loi answer pi ram ni na adu loi simpha pure parikha de ire question lepe club singna leiga hoga paisa pire nuai nuai tro nangi wahang di krai sarge ba nangi lari tugi manung da nang na sagi question maya mama toraga nang na hangi ba wahang do like the other question do na ta ba adugi wahang du thibagi wajada hangba lari lai su da yengba atopa mida tana tina tana hangaga nang na khangjaba du ne ba khoina self study has nang ngasi bok da anga am da self study tau jadre ba self research am da tau dre ba aduna nang ge heng personality da di kyam sol kani heng chawra khangni hoji MNC mayam la ani irang lei tre na ka MNC mayam la ga moi interview tau da mark si su yeng biroi certificate su kai meng biroi moina pamba potu tobu ngambra khange kani ngame dana hayeng join tawro tolob lising yang khai
schedule caste, schedule tribe, OBC ka kem kanaro. Google's ki interview lo mi am do noi ur ding kani mi chamri khan badal la mi am do moina pam app khara haidu ani mi am do tormani tormi mi am do jar yeng edana aduga mark sheet maming adu kai mi yeng bi sate nongala thabak karo adugi la ibe train si yeng akanda noi se jam seriously work to gadabani wang me amang hojiki donga sigi digital platform ga is mai ni ai nga sai khalamim Manipura kwaidagi Manipur gi laikai na tamba yaba kwaidagi chawba pioneer oiba thodo amane ngasi se Manipur pumbagi loi tawra ba kwa as sarkar harau loi ni sarkar harau ma sibai jam harau ni army ju noi thak unaraga trok le yum ngai loi khangani ama loi khangani loi nungai ni si prithvi gi chawkap lam loi tori ni satellite sina sensing satellite sina India is sensing satellite si kyam sensing hoy geda asida khabar ma thada base paw ha bada parakani ma America de sensing hoy aduna ICT haise information communication and technology haise masida advanced in hoy bada software is India is number 1 never akoina nang bagi mi yaman bagi India na sum maning halaga leibi wa never adu nui me am jigi matam sida hoji young India haise Hozik lakadori basahi kharasida India mu naha yamba masing prithvi da laitre China de juhel noi 65% ne sahi kungi marakta leiba adagi 60% China prithvi gi lam loina mak se below 50 ni Japan khata ni 55 yok boko aduni India je hozik prithvi gi lam yam loi ki ri yeng matam ne aduda noi na ha me amse masida nang tori ba pot me am jing to skill le henda badi ya de summe ba skill di leine ba will later di un kanan we ba usuba ya mahi ba ngang le ba skill yam le ba as at the present sa ra leiteng ha pokot pa makhut nan ba skill ji bari de le ba suning da nan nungti gi UPP tha ga upum cham da sahim sang ba le ba aduna training pi matam da skill natte maru is will do never aduna both skill and will should go hand in hand aina saingang is noida will do gi never motivation hai je gan ta ko aduna q question hangdre habadi mama lukhrabido hingjang yendem kharayon hangam kharayon kathenda leijabaduda pakhang pharak machanu paduna motorcycle leibiu ya de later the kuchi thang kaktakanina thang kaliba naha noise aigi imadu the noi wahang hangdreba oh imaji lukrabini imana taliba senje khoigi nomgi sara nong khananabani akhoi imungji wai sida ina motor layu haigadra khongup layu haigadra adudi kaidobagi nangino paisa laktabagini paisa je kaidobagi laktrino thabak sudabaini ije ga iga laisabi pakhang phare tabak suraga imagi mateng pangge income hena lahange adu de nungai ni gaina si wahang hang diloi tholak daw neba hangdram ni na moto lebio ngarang du punsida laroi ko ngasai tu ju punsida laroi amuk alaroi da tang graba matam ji nong ngam de numitaw mangan dana leiba na noi bu wahang hangi bro chumdra punsi ji hana bari da pokre nang yaude amuk su bola khini mayam ma nang sira matungda nang yauroi halak oi daba punsi gi khongchat amada ticket amuk tang imana piraga prithvi da hingam bai wane ba amuk su pok taba amuk su poroi daba handaki ma poksina loireba sida drug sane na sari ba naham yam jibu wang hangi braba akoi di nungdang tumba pamu dana pung mari khak tumba di doctor na imanaba tinaba doctor na hey waja sadu di aroi alzheimer ga du nara ani pung yam taruk di tumbi oina nungdang je pamura ba tumbase kuisal laktram ni na sai tara ni thoi buk tungai salam ni ko ahing ga je pamure ba noi ne maramo chi mangan na ba tor yu myam ju wahang hang da ba gi ne ba aduna anis ba kiu je wahang hango lai pa ba da wahang yam yaw bune wajana tak pa da ju wahang yam yaw bune idea hai se idea mane ina khun ba yai idea mana nangi punsi do ayuna sembe yai
adu like tambada idea bhari de yaugre idea me am noi karim khande adu ne ni like tam de haise ko adu q next r humdo ahan bagi r jina ne reading lairik pa bada kwai digi phaba matam je pung mari dei toruk phoksine from 4 to 6 ka pithribi ga phau mi me am se loi namak se all the genus se pung mari dei toruk phok to yo ada American scientists team mamana thirak paneba why they are walking in between this hour from 4 to 6 ada brain jina kwai digi loksan be receptive ba matam loksan laga su kauk da ba matam ha paraju tu na phaba matam je mari dagi taruk phok se 100% kana neba pung taruk tagi na tara phok se only 50% kana neba nungdang ga nungdin ga di 20% ka kana neba aduna prime time neba morning se aduna parents sing da ina request toning se sigi ngan graba saruk se tuition chalen migano please masa lari phajana pan bio sa jing se ko aduga nungdin tuition sa janu kai de nungdang di noi nungdang di ojana takhiu me amdo tongan ma boy physics ki chemistry ki biology ki maths ki english ki manipuri gai thamo ado ojana takhiu jing do ire sano ningsinga nungti gi ningsing da ban numi yaw su kai de adu ningsing na basum hono sang na sum honaradi nang na heng general line to gedana MA BA ga tamaga dine IS coaching class yaw drasu ani IS su soidana phangni nukti gi togiba parame amji nukti gi ningsing aga nang na memorize toroga sum I na sanagiba maramdi IS ka thari basida prelim hai da hangi je 12 phoktani 12 ki mathak amta hangoi ko adu lala kanda main sene laido adu dadi optional kari yaurani adu gi di akhangai tanabe ai nang lairik pa jabe ai even nangi sida hangdoi ba digital platform je adu gi saruk su yauri ne ba noi da tina kana doini ai di matam gi paw myam hoji ngarang nan parikha to bujda I satriam yawi ba adu loi phaye ba moy adu current affairs da nungai te na ayam ba khaloi doini adu hoji hais da current affairs yaur ka doini ngarang ke dogre ASEAN gi kari togre khotkre adagi American speaker tokre adi nupi Britain nupi singre ma selije kaido no adu to no yong doini adagi uji lan sone Russia gi sigi factor tungda lakada mong Europe no wara iba kholiba gas pine da bagi adi Ukraine ji US da Russia da kam matok tai Russia no Ukraine ji thadok pa sok ya da bai maram kari no hana mai lamore minima power ga Europe ka ba torini America na NATO yahon ge loksel di masana Russia na sigere sangere toigera lan tok tam hai tam loina maksi update tor ka doi noi ge digital platform sida ade akhang mi sing na wari lirakani sometimes akhoi ju yorkani ada website si noi adum hangno tamda hangdoi ni adu na tabada like nangi sigi khunji gi oina pura information je ta howdel bo lei doi ne imungi information lo bo guys see this is wonderful idea yam thagali go it's very much wonderful yam phaba manipur pumbagi mafam jingna si matou tamak tana lerega dine ngasi di information gi jukni information khangi ngai paisa dage na tangba pot amane ba ko aduna ngasai QR du le recording aduga lairik pa matam dane makha ga awang go on be ade ko makha ga awang go already pithribi gi chingjan bagi gravitation shock se sina noina para pa ba kan da shock sina ne para pha ba yam tatha ne ba aduga ne phara su ne kaugan ga ne ba ana nong pok kan nong su ko on ga da ba khongje art karin len be ade table gi mayai da leiba baru da thamgera hojikan di baru yam yaudram ne phan gu ma thamgera tawtare aduga ye thangba nakal gi table sida kari muk thamda ba sit nalan ba aduga light ki against the light pa da ba ko thongnong leire ga na nga le table thar light pa ba tawda ba tunglom dagi mangal lahan ba electric som dagi lahan ba spai thalaga pa ba yade aina hari miyam se brain na khwai dagi pam da ba pot ne masi UNESCO na noi na ha sing da directives bibi yoina haiba pot amane ba si noi na hanjan tawraba thawa sa da na ko adu edi sai kunthra ni phu yor kan nangi brain du sabo roi mi oina sum chatkani khitang arubong khanbada kaim khan ngamoy aduna thawaina masi tawganu liver na you glass ma thakpa pamde adu nungti gi thakpa numit 10 ni mu geb le tha di liver ju dum phajai ba so
fare soe fare sum chaladi liver sokte ngasi udakjan hayeng udakjan hangji udakjan ta tom badu sat khre kedo bada liver tatna sakre aido liver na pam do potuma hanjal hanjan tobui neba brain na pam do poto tobui ade si reading gi manung de yawreni mathang gi r sina ne recite ko recite abadi yam maru ba nangi quotation theory formula mayam do hanjal repeatedly simpa purna bo no su kaw re repeatedly akoi metric da simpa pur ko mayam hos bom da kaw dri su kaw si ra bo kaw recite ko parikha de am kaw ga ja taning de di si recite to do begini aduga aroibgi review aroibgi r review ko review haibadi kaino nangi any toriba thok mayam do cinema yengera like te abo wari wegera kaimam to bose nangi oba mot piba tamo review maramdi noi nang si thariba parikha sidi ngasai ojana sai ge akoi gi understanding ga knowledge gi yeng bane ba aduna what where when how which na hanga tokne ba class jamadi ba yoraba ma yoraba natraga heng noina competitive exam tha ge hadi nangi apply te lo irakne ba critically examine comment discuss kaina adai da nangi review to buja heuradi am kanani book reviewer lady cinema reviewer lady tolop chang chang na paisa bai phang basumdra wakhan yam basina khan matam gadam cinema yengasu ne si cinema je smile tor modi phajani gaina comment pi bhai base si is very important ko review smainga si framework manung da larik pa ka da ne ba adu edi academic framework sida nangna larik pa matam da ne kana ba dum phang ne ba an bagi s to kari q na kari r na kari mathang r di side oi last r good sigi framework sida phajana larik paro adu edi aina sai gi ba survey to bogai du yor ga ko yam main ta na paro aduga aina haining bada mari de tor phok like pa ba sim yam important way ko adai breakfast sar ni kholani adai di school chat khrani adai halani ko sak sar ni sak char ga ngakhtang lai base sida pung ama mobile sana horo pung ama kaktang only 1 hours ko pung ama dei hen ba ya da bani mobile ahan wagera ngang wagera tum ga da ba pungai ma waling da mobile yeng ba ya de adagi di tum ba hugalaga pungai ma yok jing da mobile yeng ba su ya de tv yeng ba su ya de sak sab da su mobile yeng ba ya de tv yeng ba su ya de hosikan angang ningai to phanam ne mama singna angang ma sa pisa pisa che sak in ma da mobile yeng ilan ba yori ko brain na quite di pam do pot mane si who na world health organization na kan na instruction pi bani to guno to we ade ko sima si bok thamaga ngasi gi di noi gi tip se losilage thengjelak pani na ko yam lei nongma tanja chabada dum wari sa si ko career gi kari gi loina ba ado aina haining bada noi da ne noi class 10 yoraba 9 tamabadi 11 12 tamaba noi di noina quite gi drug ti kharau phai ko nungsi nuon gi pose you have to avoid this romantic affair up to college standard yodri ba bodi sigi maram ji noi amata yade please drug ta gi hena sathi jane aingonda nung dang pung ni pan gi matung da class 10 tambangang le sabi kap tran telephone tor yawri ba oza hi sira khangdre gaina manga kaina bagi maisak se oza ai khang mon thong nu wa gai gaina ni chai le roi draba ai nu pa ma cha ju ngai ai saw de na ko sigu ma de saw gu nu hai advice su pi gu nu hai khoi counseling da ado option pi oina ai nu pam sa da hange nang like tam to ga yum pan bang ma dra na ascry de oza de yum pan ba di ya ponte da hai ya ai ni yum pan ba ya da di koina da na phat ra ba koina ningi mi ne hai ma na ko adai na koina ra di nang like tam ba khop do soloi dro hai ba khara sui so di koi de na phatro hai ba chumi ho jai ado kamai tor phadagi aina adu di nang na koi roi ena khala koi de phare de na sine noi tongnu ko yam nungai bam lei noi pakhang masa sing nupi masa sing de ka sunate da moi di moi na khanjara ju noi da hai bangam je ponte ada noi nu pam sa ni yam phatri je koi tan de mi ni ya gire yaro ra hai de gi jinong to lumbo khombo like class to ngada chi lengjen bo ke wo toidina adu noi nu pam sa ge na tip samtang pi ge taw muna
hangoiga tharoga nungsinabai wari tarba aina YouTube ta libni yamna tadriba tharoje ising mangno smai sum leiba pomaga isingi layani ko tharoje sum leiba hangoiga nungsinaba hai tar as hangoijna chiksadana konjadana yam luna nungsina khrajani hangoina khalini Romeo and Juliet to smile to Dragan. Ada hangoi tharoje sumwang khala ising mata tok lan gi base masida di ko hangoi du pop phone ngam dre chong wari sa ponte tra hangoi di ising mong sum leibani chonga leigam dena smile to sa chu sa to re ne thamban tharoje ko manam ga nungsiran leiri na ga pik chol ko matam je hangoi upai sule lete hangoi na chai ji adu ga ga sing yai ko khoi mo phang je mo khoi mo sum chaw ne no da ga mi thok pa de lei u chu pa de o na thoi da tum na le sin mi tam da pa yang dai lo sida tharo gi lai ka mar tu nei le sida hangoi khang mo de phuri tung da na lai dai de kap na khong gi do adumai na college te le yo gi no ne pi sa da hau ra di hangoi ta to ka ni Puri together, go. I think like Simon Sargent, no yet tips, no jina, name the Sapatam, Landara, lay powder, lay kamikoli, no sign for obulsum. Hold the enters it should be confined to this obulsumda. Lay say, lay called Tamil. I don't know lay cut level. Musika sip was a high was the Iran York. Obus taking lay counting lay local lay not at the other level motorcycle toba Masaka Sega Matun Tapazing the way like cities. The director was having the having a photograph lay motorcycle the one on the Tongamado. I don't know lay to be the loina lay counting local Tambane. I name the most hard of God. Who must have Sega and the lady who took in 100 minutes. And Jingy would come out like that in the table. Sing the one the name, who Hoxel or the Saka Tamba, the next in the Saki Utambalize. I do you on fire book will do this automatic sound. I ain't that car in the last room from upon them. I will name Saki the voice as a Suda. Wow, salud lay education no you puri tunda na makan hono ada ma pa sing tentar na tum ya ro ma pa sa ten ha mo to zira kan ba ma pa na gen sing bi yam no ai do ma pa sing do yam no ai ya ma to mama ada thole ma pa dia no ke angan se ma pa di pam do ro thung de Mapaya nupi ko dito bukan na yang mo ito bale ba tanang sensi ayana mapara hajing si waliam ngai umli ya mun sabi ko okay samu ato buje thori macha pisa na khong de ki le mu samu taram amma thana phok de thori suk ta sa pisa ko bai ji ada foreigner lamna buja pinuni Samu sam jauh jangan thori masa bisa kira betul leak di sana. Thori itu saya main mapung tu na, batang tu thori itu paling tak kedau jangan. Atau tu enak mas samu sih kira tanggai kan satu tu na thori masa tu kira dah. Tapi hanging benda dah hangai ba. Masaki samu luar iba sena benda pas dah. Kali kino samu jauh bersibu thori macam kadang kira kan nantuk tersibu ina. Ada saya samu luar itu hari yang nungai ni. Sar, aku ini angang masih na angang itu pisak pingai itu pork pada ne, segi thori sini pulle ba. Thori sini mana thada nama yang hona sebab samu masa sini ngam dah ba. Sum nungti pun gak betul caur asu, si thori sini thada pengam dah ni nak kalau kadam lagi ni hari. Adu mana angang singse pingai itu ne, muida mama pana confidence sama pi bedar karwe ba. Nung siba lap ina affection ko, segi jeng saya thori masa tu kumani. Ada piraga padan thamgi badana angang siksina hayeng chaur obok tane sai samu cho baduna thadat tabad maina ne ma masaje yam phaba men man tana leiba pot amo oigane ba
aduna aina khanjabada mama mapa ayamba sa sum uzabada angang di am phaning ba ko angang di am phaning ba aduga masadi phat phat tabam yawe yuji nongan de numi tabo pithaga nang lari padri ke no kan to ba madu tawiro no angang duna ko haiba ngamdaba haiba wani masi khuding ne thil din khalim ha ani ngang le ga nupi phubi ma phubi angang pakhang macha nung dang ga pakcha de salim yam do khoina ga yang oksina mali dana adubu hangnaba kandane as uza khoi mama ga baba kaung na hori baro ga tari phani dai do inchang ge hayo se thwe aduna aina ma pa jin da khuram janing badi ko imung ngai ba se yumdi sar ju yai sadra ju yai jinga khara pakhan khala ju yai awang ba yum ga kaim khanbiru no kaim kana ponte imung ngai ba se paisa ju ting da ba nungsi na loina ba bebhar tong na ba angangi mama pawai ba ni do onto na nungsi na lai ba sak ge mak ta ha su sak loi bi ra phajidro mai ni pidon loizare thizara ge ngak tangai bi ko phajidro chaul mo hori bo loi da kau khai na ya pudre ba nupi dino ju lam gra poni nang na buk se ka na khabai ma khol do kodrang pukham ga do ado angang singi khwaidi chawbal larik ning sa haije ge bi do mun loi tam dui ni parents are the windows of the children. Through them, they can see the world. Hai, angangi mama mapa se, masi angang singi mihutong ni, adu dagi mo ina pitri bisi udoi ni hai ba. Adu na mama mapa ba koi se lairazu laitrazu, yam nung sinan laiba paisa ting de dana nung sinam se. Iku bok inem poke se ba, pasaran tau ba, mo igi mateng pangan ba, angang sindu da nung si ba hai ba poto kangen ba ko. Adu ka isa sing se mo igi pakon sibi ba, lunan tau bi ba. Sabat tak bagi se ihau ma hau tana thonga ju paji kari wali ima kari wali aigi ikubo ki inem poki asuki matik khoi baba ga mama ga na care lawi ga sa angang da transmit to ba moina ju follow tor na ba hay akhoi na hal war ju waroi sigi culture ma tradition ma le ram dunga sidi pungmang mangre ba pungmang mangre machanupa tabak kawa duda mapana ibungo ngaki jaudu lupa yangkai samu katalere kera horen sauri ga thongge ha tasen dan sakhini halak pada magi nupi gi yen atabu ui law du di ko lupa chani chong gi packet le lakni adu kangan manung de pet patra sabse masi ma khonji da ne hanuba nu bi bp stroke to si hai se song boy tension leidana ko adu si gi chana bi je hoji khoi gi da o kha na phajana tongna rei and ID Alaman Yam Luna Taubase Yam Chauba education ki part amane angang sina suma tamnaba Taubi Haizaningi Ingdam Dawar Pasida water bag amani go hong dana pamung the pong san tambako sizing pizza or kind of payup solo harmony at tumba that payusing kalakana saga the tumba no I do in tra adaga isanupa isanupido makonga namaladi as no I niam na ko sigisi education ki part amani angang sing do na matau tamgadoi ni hayeng akhoi da su laktoi ni sina family ki tradition ma oidoi ne ba anu yam nung sinan laibi ba ko aduga nung sina ba jimu angang sina pamja ba ju leijade ba ana paraga phagar jani mama pa nung sinan laibi se aduna yaraga di akhoi silai kai je yuthagura gam yaw yaw da ba di khangdre yaraga di use ju pathak ta pi renu thakpi ge ju numit tarani le thakpi o aduga thak taba ya di harga pek adi dagi hen biganu haksang yam phabani ko use partly poison partly tonic ain tonic when sinabiu nupi na su saudabani aduna thak taba ya dre harga ni ko harse ngamdraga di sutak thapi ranu ngamaga di yam phai ado angang sing semjabni mama pa khara maramoksi adai nupi ju jada ju ummal le yam na ko nupi je ne yengu kuding mongna smai to witale me nupi loina bakse yamba ade ngang basina ne jadda dugu umjalle lengthain na da pan dukan manam wa namaga lawai de laktharak puse phanek sina telanga phijet asa duga di imung daga di ya pontre nupi jing ju khitang somda khara handok pi ba angang gi damakta ko akhoi angang si yam poktre tampak ta fertility rate sam ne me ba akhoi metei se 2.65 khaktani 1.2 yogdrabani kwai dagi name bani
aduna angang amta mangan bayade angang amta mangan bayade nungsina loina biu fajana semse ba ko adu mama pasina angang gi bu khallaba angang gi khanbada hojikandi se lengjen biribo ojajin kai mayamna ga advice lobbi bada bari da khangma ngaktani loina makse angang phanaba semna base parents na thawai yabiu ko aduga sahi amadagi na manga bok sembaga taruk tagi na train thoi bok sembaga trom doi dagi na trampan bok sembaga ne amta maneroi chap manana warak padani hoji wathok oi reise ko sahi amadagi na manga bok sidi angang loina bakse masi kanagumoi mateng yaudana kaim tawbu ngamoi chak chagera phi setkera makhong hamgera irujagera mi madum yauni ko si matangje luna tawba nungsiba haiba pot mongonde yumbam thonbiba ai pai puna ningthau macha dong yo hai adugi nungsibado thajahan basida ko ngasagi samung macha da thori thing madugumni alai sahi taruk e haradine tain thoi box sidi am sathi rani kamai sathi ge da angang sing se khut sambaju kanthala ni chak ile dana ai sajage harkani adai ma phi suba yauge harkani khong ma tong sechage phi sechage loi harani loi tahon ba loi tahon gadabani sida mama pasin nungsi ne na sum henjal lurabako aduni uji bera laise saksimi makuna sajake de ne ille sum class 10 yobok sum ille natra angang phiron subi ba khotpa class 10 12 11 loi tore ada kamain tore like si tamma angang myam se ke dorage da mama pa myam je minai loi oire ba angang uji 12 ko tamba pakhang sajing je baba kap thabiu baba fees di tapiu baba gari du inde biro salage school baba hai mai phai khala ga minai kari indro minai kap tau ai nu bi sa jing jing mama chak sa ge la oi sak thibu tan mu du ne bu sak thibu tali in biu hai mama iru jarage ising porai ne mama phi subiu koli kam pheng bai walite hojika le sabim sa jing je akhoina class 10 thab kana di pa ba ge ma nok phet tok jaraga hai ba nungai da isa class 10 thare mama pa gi thabak tangkhaim di moina purani na hai na pui lau kumi ha hingol tawi ising sai singkhai wai sili ayuki sumang wai sit pagai do tangkhaim pu bne ba ngasi yengune lau lokpa matam poinu jida pakhang leisabi kana labuk ta lege yeng thai di pakhang leisabi angtan si semi ba ngang khusiem je sum angang me mangan bai mong dung lak kheba aduna sahi taruk tagi uradi mana toge haba thabuk tu tobiro pakhon macha sibau biu pakhon arum achok bun ta pakhon sidab suerde kwaide maru ina sak samina ba aduga thabuk tomina ba aina thabuk to do ma angang do haigera herore yohon biu adu sak sabada punna samina da suerde aduga mama pa sing deine especially hygienic mamtang leiba ko pakhang pharba angang sing sidi manam namba chikpado ado chatpada tobigano halakpado in tobiyo salam daida domna chi ba manam namido layo na danaba adu de kedorani iru seng lu jathok manam ganung sira tholpo da isa chikpado di yam haune ba halakpadam dak chiu halakpada chedi talab manam name khangani suru manam name khangani wy sabagi lahing manam name sini sampra manam name khangani you worry thajum khangani ado halak ba kuding ne isana layo ongnaram gadaba do imana chikthoga phadoini na chikpagi habit am le hello bako imana horen manam nam ge har kane na churup thal tabsu ay akoi di kanna graba pose jam kanna ba podam ne base koi di tholok pod namme tholok pod chi e halak pod han yengdre halak pod chi pi ngasi dagi panam thi handa gadam maram mok pa phagadam aduna sigi ji leiraga sahi taruk tagina train thoi bokse sidine yam luri se aina haibadagi maga sanamina ba angang kangbuduna haibne lawra aneba mama nungsigraba se aigi naktale mai sanamina ba amani duna sai tumina ne ai ta ba jengdam ni ai nang na khone ngai kham yar roi aduna moi group se laikai ni na mama we bi noi miam yanabam pork tare angang je pungmari dei sanaba thadorage manga makhaya to la jigaina ahum dei sanaba thadorage adu manga ra to sigaina sanaba ji am phai immune henkali
adai masada chaning thaning pohali tumba phajana tumni angang sing se ko sana basi mati na phai mamana mayam loina bagi social concern ju yam henkalakani hoji angang semada dolal mathakta thama kumdhan daba mayam se lenin manakta loi puri ni ji si tawidaba tawdabu mama oi basing na laikai ni na ko ai sa jing smain taw se regulation ma tawba ai thamang da anira kumba mama jing ju yaurga angang ju yaurga saka thangnaraga pulap samina baga tawbi ai thaina khoi tawri dana ko adu yam phaba emotional question gi amani sisu si tawbi be ai aduga sahi taraga humdoi hairadi pakon kra sibiro ko sagi angang do sahi tara humdoi hairaga trampan bukti ne kwai de sathiri je aigi isa nupaduna kwai dagi nungsiba nupi je mama ne ba sahi tara ko humdoi hairadi ne mama du lokthoga ne nupi ma hapa horade haiduro khoida engonda laisabi ma hapi je ma haidoi ba mamai mo te laisabi dum hapamni ko sak sare ningsing ni tumdai wore ningsing ni moi je phami mya je machin thija nei ne ba loi ningsing ba hawr ba ngak ne ba haide haidok ta ba ko aduna nama oi binang se isanu pai makok te yaudram ne isanu pi je kwai dei nungsiba nupa je mapa ne ba sei trom doi so je mapa du lok thoga ne atoba nupa am yauram ne ba pakhang na ma adu kan tu nang yam lui moi kok te yaudre ba aduna nang je nakshil ka da marup tong tin no hai sei trom doi ne ki trampan mo se marup tong tin na dong imana dong ko a isa na kire ga thola su as isa khoina mapa gi mong da as nang phiron seri do mong bu tai ne ga ji moi taning de ba sidiam lap ne ba wow yo tai e isa je ga ta ba as jar naksal ka ne ba mama na ba ga chap ma na ba hai ta na sak sa jar ba lawe ngasi di nei ru law ga na moi nuai ga ba sum naksin ba adu di kari soi kaidawi ama toi loi khang ne ba aduna nga je glass one manung dele bada iroi ribra masinjak sa ribra tummi bra khang badmaina adumaina khang dine regulation phajana to bai ba aduga aina mapani mamane ti din chairga ingoni sum lapthon gadi loi lot khine ba loi na bu lot laba nang warak ba sukna ngamoi ba jamwane ba aduna sahi taraga humdoi dei trampan bokti marup tong tinabiyo please ko aduga sai matang si already thina saibiganu nungsi na wari sabiyo yaringai naksan bhai se nungsi badunu oidoi aduga angang nasu laitam sui tharga yum daga yam ngan lakning ba ade yum changaga mapane thoning daba adugi thakta imung du yam nungsi na loina biyo ba natraga de angang sing se akhoi angang sing se yam pharak ta bi yaure ba aduna ina khanjabada parenting se yam maru oi amoi ro matam laitabana swaida loisina ba tawjage loisilakpada ai noi nahasing da wari mga liya loisin ge ko mama pa ge de lira roi aina tawisum gi like macham pai china gi wari ni ko ada ina yam khun mama pa se ko na yam khun ba mapa se ni na khun bani na sagi masanu pa se da ai ji ina khule je khangan basum masanu pa se na suya ya da ba ada mai mapa se na masiri khungang da putharaga lau simu tori ba lau mi me amarak ta lehelaga numit tarani thamaga khangne na mana khungang na thamako ada angang se khungang da leiru re numit tarani helakan da la kan da ne mana ne breakfast samin oi ma pa na hai khoi mung ji na khundro ga na adi ma di khungang da chaluram ni na ina khule na khang na bai na imphal gum ma da am nungai lei bagi mong ne ba ada angang du na hai re ba baba ai khoi gi di hui ma khak loi muna ta akhoi gi di hui ma khak loi hui do case khazal laga ade wa tang por pizza ga loi ba khungang da leiba imana ba sing du di moi gi lampak ta ne hui nifu yang khai ga sanami na hoi ba hui du ju ma sing moi ne hele aduga akhoi gi swimming pool na ma lei tang na semba adu de iru zaraga iroiraga khoi yam sok thok sei khungang gi imana ba sing du di turenda amang bi sana hui nga pha hui moi myam nungai ne iroi hawi adugi turen du di sang bodong ngam khai leite pak pu yam pai akhoi swimming pool dagi heli ani subada checkpan khad na khoi na huran ba chang dana ba kan honori se ba khungang da di checkpan am ta khade moi hingon du da pochai khari kai u masa ma sukhra tharaga amaga mateng pangnei pot huran na de sangnei
sisu thamoi ki oiba tangra poto checkpal di mi thingna bani dana moi ki mi changna bani dana sisu yam heli moina aduga amaga akhoi numidang oibaga khoina electric sida tang ba leiteng hapaga phajana thali aduga khoi ina khule na khali moi ki di sum madi lehogde hek numita baga sumang thokpada tha thwami cha phajana oi sisu moina heli sineba aduga akhoi na sida freeze da hapaga chari ba hai lei hinjang jingje moi di kudak te he ga chawi akhoi na sida thammi ba sisu moi di leirega thamboi aduna khungang gi angang singna ina khunba yam heli da aduna noise khungang da leiba noise yam nungsiba khungang da leiba mi sini yam pharisi ko imphal manung di angang singse khara bera leire aduna noina hayeng thabai ngang aso sang oidana thabai ngang sang torusu imphal da kai da hingol leirega ne nupi thiraga ne nupi duga leminaraga ne parents day numita khungang da ipa ga ima ga unaba angtang lakpado american daunaga hek tawrabo noi napun sigi ningba thunganu thank you very much